Barangay 15, Macambus, Borgo Street. amigo nga at kaayo. Kay mo palit bugarit sa pilon man yun ang kaha. Asa mo? Pantalya mag-istorya sa tindera. Manitong may nakabantay kay kuyaw kong mapangga sa silingan nga nagsulod-sulod. Nagkambuta nga maskik si mama pa-istoryahon. Diyos ko na naman ang biling ko sa'yo ay wag pasubrahan. Gumamit lang ng tama na kaya sa isipan at huwag kalilimutan na sermon el expra. Anong first table? Okay, thank you. Turn ma. Okay na ni. Asang next animal? Astra. Kinambog pag pinulay og katalaw ko ra na imong kaisog gayo sige kinambog pag pinulay og katalaw ko ra na imong kaisog gayo sige kinambog pag pinulay og katalaw ko ra na imong kaisog gayo sige kinambog pag pinulay og